Na planeti Zemlji postoji mjesto Hrčkovo brdo. Ljudi su uz potok razbacali smeće i napravili smetlište. Djeca su se tamo igrala i pronašla vanzemaljca Eka Eka. Eko dolazi s planeta Bon gdje živi s boncima. Njihov je zadatak čistiti planete od smeća. Eko je zbog kvara na raketi pao na zemlju. Djeca su mu pomogla popraviti letjelicu. S njim su odletjela u svemir da bi ga spasila od smeća. Smeć je gospodar prljavog planeta Zmaz koji je pretvoren u smetlište. Tu žive zmazi i vaze. Eko i djeca došli su na planet Zmaz spasiti vaze od smeća. Sa sobom vode robote žderije koji jedu smeće i pretvaraju ga u čisti zrak. Zmaz i smeć su alergični na čistoću, pa ih je bilo lako pobijediti sapunom. Žderi mogu pomoći djeci u čišćenju naše planete Zemlje. Preko noći su očistili Zemlju. Zemljani, čuvajte svoj planet.